กุมสังนิสมนิปฐุมเอพริลนิสมนิเลปักขัดจิรตบนีฮันียา Rainbow Mizo Channel หรือตูเลงายทัตุจงจงเตจิบายกันบุกเลเท่าอาเจ้ารัสเซียนยูเครนอารุณแมกนายเฮียนอินโดนักมุนามอสโกสิไปเตเฮียนเจ็ดส่วนอันในเจ้าตัวตินเฟบรุนิสมนิเลปลีกุมสังนิสมนิปัญญายูเครนอันรุนตันติระจังตุนเทงเฮียน Ukrainian Armed Forces ทัชวน Russian Southern Region Belgorod region ชุงอาเฮียนจุ่มนี่สไตร์กันแล้วในตัวขมิจุมคันฟูเอลลำอันเช็คคอลน้ำมุนฟูเอลดิโปเลียนตักไม่จูบอมเชียดอาแล้วในตัวตินใบปุยทักจุ่มนี่นาคันอามิวนิชันดิโปสิลายมูเล่พวกไทยทิลจิครั้งครั้งมอสโกอินอาเช็คคอลน้ำมุนจูบอมเชียดอาแล้วในตัวบอกอันนี้ติดจวนไว้ในละมาคัน The Jerusalem Post report อันเป็กดันจวนRussian border region an khawpui Belgorod khawpui chunga kothera puak thaithil ring takmai a puak ri hriat ania Belgorod khawpui hi Ukraine ramatrang hian mun hlawak lawa om hania he puak thaithil puak awanga liam tur le nun na chan hanom le om lo hi thunai tu ten hanen fiame kani tin an report ane Belgorod regional governor Vyacheslav Gladkov chuan State of emergency puan hani thu hati chhuaka Belgorod city chunga kothler pakhat meter somni bial chunga he puak thaithil puak awang hian chiat na nasatak athengani ati The Jerusalem Post report anpek chunjam dan chuan Vyacheslav Gladkov he regional governor hian engwangin nge Belgorod khawpui chunga hian he puak thaithil bom thokna tak mai hi apua tak ti zona an zona chu chang du lawin a chan lewang a soi du lawane tin an report bok Belgorod khawpui chung kothera bom puak hi a thokna hleni in soi ania video footage changa halan dan chun concrete building lian tak mai chu atluchia haiba ka hian helai bom puan mun chevela om building tenau jok then khat tele car le motor hang mazat ta chu ti chiat ani bok ani Belgorod khawpui chunga hian he bom hi tum khat chia kalu ania ma se tum khat bom puak awang hian chiat na nasa tak mai antok ta ani hetilai hian Reuters news chuan tukin jinglam dar thum le achan vevela report anpek dan chuan Russian indo thlona pakhat chu chet sol palna nein Belgorod region chunga hian bom kablutin khawpui chunga apuak ta ni tin an reporta Russian state media TASS news agency point he thu hi anpong jar vetabok Belgorod khawpui chunga he bom thokna takmai hapua hun hi nizan vel kha ania Russian defense ministry point he thu hi anjep tabik lawa thuchua ansiam dan chuan anin do thlona warplane lom takmai chuan tipal thil thua anin do thlona pakhat chuan bom hi akap chok pal hlau maya ti chuan he pilot hian an mani ram chung khawpui lian tak mai Belgorod khawpui chunga chiatna rap thak tak mai athlen tirta ane Russian state media TASS news agency chuan hemi chungchang report anpek chunjom dan chuan he bom hi athokna hleni an soya large blast in the city tin an soi hiala Russian pilot hian tipal thil thuin akap tak tak nge Belgorod khawpui chung hi akap lui shim ti chu media ten an ngai ven hle boka Russian warplane in dawthona hetianga Belgorod khawpui chunga bom kaplu tu hi Sukhoi Su-34 fighter aircraft ania country thawangin Sukhoi Su-34 aircraft hi khovela in dawthona fighter jet jinga chuan thlok chakdar ta jingami supersonic fighter bomber jet ani Mase Russian defense ministry chuan Ukrainian border regional capital Belgorod khawpui chunga bom hakalu hi engral thum le engbom chiange tiro chu ansoi chiang du lo ani mase Russian defense ministry thuchua ansiama hian hechet sol palna hanto wang hian building engemazat Belgorod khawpui chunga hian achia car le motor dang tam takpo ti chiat anayani ti anjek langbok Russian state media TASS news agency chuan report anpek chunjom danin jet sol thil hawang le tipal thil awanga he thil hi theng ani tak tak em ti chu hriat chian thei ani lowa Master Russian Defense Ministry noya
he thil thleng chungchang le attention te hi zirchiang turin investigation chu kalpui tran ani to ni antibok Euronews in report unpack dan chuan he bompuan hnu tanga darkar tam tak hnuwa po Belgorod regional governor Gladkov hian state of emergency apuan hi hlip loin kaltlang pui zel alania hemiom zia chu Russian Air Force te hian antum wangrengin he khopui chunga hian bom an kaplut nia an ngai thu an soya ram chunga ti pal thil thuwa thil thleng ani chuan bompo ka wanga chiatna dang thleng thaite ven him ani nuwa state of emergency hi lile ngal tur ania Massachusetts lible mailawa tun thlenga state of emergency puan halani chunjom zelawang hian Moscow chuan ngai thatlo na lian tak na in asipai tele Air Force telaka rinna anghat zo talawa ram phatsan tu anom nge omlo ti in investigation hi hun raizok kalpui antum don nia an hriat thu an soibok ane governor Vyacheslav Gladkov hian voin chhun lama update anei dan chuan khopui chunga boma puan mun hi chiatna athlen tam theina ber mun ania he bom puak hian kar tam tak dar thalang ta chu ati chhia building tam taka dar thalang ta chu ati ke rem rum boka building lian tak pakhat chunga pindan lian tak tak apartment tam tak omna chung ko tam takin chena tana an man thin building ang chi hi palilai mai he bom puak hian ati chiani tin apung jar le bok ane tin Russian Su-35 fighter aircraft bomber hian Belgorod khopui chunga bomba kapal na hun hi building lian tak mai pakhat noya car park na hun zau tak om chu aron ka ber ania tichuan helai chevel metar somni bel chunga thileng kim mai chu ati chafai deuh veka heya area zawzok kot thervela bompuak ngor hian tukver dar thalang tele building thren khatte asoi chim tabok ane hetiang taka bom pakhat lek thokna tak mai hapwa wang hian mipuite hanchi aina sahlea Russian Defense Ministry hian nizana tangkhan investigation an kalpui ngala chanchin kanbot sailai voin chun dar som pahnile achan vethleng khachuan Belgorod khopui chunga thilthlan dan hi investigation result manga nem nge na mumal tak anla nei thairi lo ane hetilai hian kan chanchin thar kaltalama khan Russian President Vladimir Putin chuan border region le achevel Ukraine ram chunga Kherson te Luhansk region vela Moscow sipaiten uncontrol area chungte atloa Kherson region chunga hian commander tenen income hona meeting poimo tak anayani ti kandon report toa masre voin lama chuan kha thil thleng chungchanga khan first person report nan pek dan chuan Russian President Vladimir Putin nia anhriat Kherson le Luhansk region rontlo tu kha Ukraine chuan thuchua siamin Russian President Vladimir Putin diktak real Putin anilawani anti Ukraine National Security Council Secretary Oleksiy Danilov chuan thuchua asiam danin Ukrainian hengai dan kan siam na le thudik tak he thil thleng phena in phum ru nia kan hriat chu apakhatna chuan President Vladimir Putin hi khati hunlai khan Russian sipaitan uncontrol area chung Ukraine ram chunga hian aom lawani atia tin Russia na in biak pona kan nai khrang le intelligence ten uluk taka anjir chianale anbi chiana tranga halandan chuan President Vladimir Putin diktak ki niso matranga nisom palichung vel self isolate mania in khunghrang turati ania chutianga khungkhran ani hun chung chuan Ukraine ram chunga hian Putin a hi aom thailo hrimhrima ayo tutura voitam tak alotir chua to thin le apian phung le melmang landan ang taka an siam jok Kherson le Luhansk region chunga anopchin area hian anron tirluta chuchu thilthlan dan le thilni dan diktak ani tin Danilov hian thuchu asiam bok tin Ukraine sipaita hian occupied region Russian sipaitan anopchin area hian tunthlang hian baipui thakna lian tham tak tak anla kalpui deuh ranga mun tam tak khopui chung le thingtlang khuwa tepo Russian sipai ho omna hmuna piang chu bei deuh rang ania heti chung hian thlona mangin Russian President Vladimir Putin diktak hian athak takin Kherson le Luhansk region chunga hian thlona manga aron thlolu du anring lo bok tin Russia in Ukraine aron chung hian Mariupol khopui chu
President Vladimir Putin hian surprise visit alo nei towa kha bokha indolaya thilthleng khat tak ania khovel history a hian awm ngai jan lowa ramdang ne na indona anma chon mek lain ram khroi tulu burton war zone hi antlo ngai lowani antibok Mariupol khawpui Russian President Vladimir Putin an atlo nia hansai tumpo khan Mariupol khawpui chunga indona hi halatop lawa in beina lian tham taka akal lai ania chuwang jon President Vladimir Putin hian khamitumpo khan Mariupol hi tlotura kaini chuan kan ngai lo hrimhrima indona mun hlom tak taka te asipai te tha ti chak tu le anril rulam moral lama question na le chakna hanai theina turin president in hatlo angin hanlan tir thina ti chuan Kherson le Luhansk region rontloa ronjin pokha President Vladimir Putin diktak nilowin aayo tu ama lemmayani anti Ukraine National Security Council Secretary Oleksiy Danilov hian asoi zeldan chuan Ukrainian President Volodymyr Zelensky hi warzone po hakal vengeya mase venhim na khautak nuaya aru kin kaltir thin ania heng warzone atanga halokir le nuwa hian heng mun tahi atlo thu puanzar ani chau thina tin President Vladimir Putin nen hian in an lo na lian tak an neya chu kan thenom ram zongjong deu tho hian President Zelensky hi chu hum him andu veka tun thleng hian indona tana kanmamo chi rang te po supply kan la dong chunjom zel boka chung tron puina te kan don chuan ama an thlopani ti anem ngeta Russian President Vladimir Putin ro chu ram tam takin an ngai thailo le an huadron mek ania anram chunga po ama tha tum tu hi mitam tak anomani ti Kremlin chuan alo puang to boka tha tum tu an pung chhozelani ti po Russian state media ten an puang to boka Russian mi puitelaka chutiang thil chu aton mek lain International Criminal Court chuan thiam lo alo chantir to boka Russia ram chung pela awa chona hmuna man thei ani boka chung thil zongjong chu poisalawin res sang tak nuaya indona in I effect park area china hian aron jin lawang ti hi thil chiang sani atibok hetianga inpu na lengvel kara hian indona tual battlefield ta nunna chan anpung chhomek zela Ukraine military ta chuan thu chua an siam danin Russian sipai thren khat tele Wagner unit ten joint operation naya Ukraine military te nataka hanron nornale baipui thak na an kalpui dan chu antana omjanai mi alo thilani tin hanchua sakta Ukraine eastern city of Bakhmut in chua indona hian hunrai tak ao toa mase he indona hian Russian Ministry of Defense le Wagner mercenary sauta chuan thu chua diglo tam tak an siam toa Ukrainian Armed Forces ten thu chua kan siam chuan ngai ven hallo tok lowin thu dik highland na konga harsatna kan toka mase voina hian geolocate footage satranga halan dan chu phau chua anita Wagner unit tele Russian elite military force ta hian uncontrolled area le in ben belnata na anman chin chu Bakhmut khawpui chung northwestern pata chau ania mase Russian Ministry of Defense chuan amma khan khawpui chimlam panga block thum chu uncontrolled na hnuaya anda toni ti anpong jara Wagner group ta chuan central area thangin Bakhmut khawpui hi anla toni ti anpong jar boka mase chu adik lawani ti in thu chua an siama Al Jazeera in report anpek dan chuan geolocate footage satranga halan dan chuan Russian Ministry of Defense in thu chua an siam le Wagner mercenaries head Prigozhin and central area thlenga anlak to thu hapuan hi adik lawani ti alang chianga Ukrainian commander ten thu chua anlo siam thinen khan geolocate footage publish tak nan hian hain milzo kane antibok indona tuala handin mun warzone map kanron tilan hatranga halan dan po hian eastern Ukraine Russian sipai ten na tak taka annora indona rathak tak alo chuatona Izum khawpuite Liman khawpuite Bakhmut khawpuile Volodar town ate hian Russian sipai ten control area hi annai mumalawa Bakhmut khawpui chunga Ukrainian sipai battalion headquartera Commander Colonel Dmitro Zavorot news chuan classic kalta chungjong khan
classic khawat nuaya in thuam tur equipment nei thrazok le ral thuam nei thrazok Russian sipai ta chuan offensive na tak mai han kalpuya khawang khan settlement thren khat ta chu uncontrol area chunga an la fel thaya ma se tuna chuan classic khawat nuaya in do kan ni tolawa tin spring counter offensive operation kan nei na tan hian ral thuam kan mamong ta chu check kholin la khom belzel ania mi puipoi soilo te that thin tu tual tha mang putina barakhai jok tur khop hian spring counter offensive operation kalpui tran ani huna hian kanram pumpui hi chulet vek kan tum don ani ati Ukrainian General Staff Brigadier General Oleksiy Gromov chuan thuchu asiam danin Wagner Group member ho Wagnerian ho tele Russian Federation nuaya regular armed force service member hengemazat chu tha ania hei hi Bakhmut khawpui in chua kanin donam huna ania Bakhmut area vela hian voina tanga kar ni kalta chunga khan heng Wagnerian le Russian regular serviceman ho te hi sangli jangal veljat chu Ukrainian armed force ten an tha le liamna tak tak turin han siama Russian Wagner Group le Russian Federation nuaya regular serviceman armed force te hian joint offensive operation andron naina hian antana shot na le hlok puina ommia lowin natakin minron nora offensive operation andron naya Massachusetts antana chherna thlentu ani ta jokani ati Al Jazeera chuan report anpek danin Bakhmut khawpui chunga in dona kalme ka hian karmasa ai khan turkar chung hian ni tinin nunna chan hi Russian sipai le Wagner Group hota jinga hian alet somvelin anpung chhojela Ukraine chuan thuchua ansiam danin Bakhmut le achevela hian Russian sipai ni tinin mizavel anthadji angtluk ania tin he khawpuin chua in dona wang hian Russian sipai dang tam tak liam tur ni tinin anpung chhomek zel bokani antia mase hetianga thuchua ansiam lai hian Wagner Group mercenary force ta chuan thuchua ansiam danin Russia in Bakhmut khawpui halak thaina tur hian Wagner mercenaries group ta chuan advantage thatak kan nei toni anti vethung Marcel Jazeera chuan hetiang hian Wagner mercenaries force straight to park brigazin hian thuchua siama sela he thuchua asiama hian wat sangthum veljat mai aziaka asai hlea he thuchua atong kamsang tranga alandan hian Ukrainian anpuna Bakhmut khawpui chunga battleground hian Russian sipai ta chuan dinhmun tha anei lowa strategically pointless for Russia tia ansoi chu brigazin hian apomani ti asoi langani antibok chuwang chuan Bakhmut khawpui chung le achevela hian Russian sipai ta le abik takin Wagner Group ta hian mason na lian tham taka kalpui doi tur chuan harsat na an nei ngai tura an ngai pha tabok ani tanchin thar kalta lampanga kanron report tong khan Bakhmut khawpui chunga hian Russia chuan paratroopers ta hatirluta hunrai tak chung heng paratroopers ta hi anam towa mase Wagner mercenaries group tanan hian thoho na thatak Wagner mercenaries group tanan hian an nei hlei thailo ani kha mase Russia chuan April nisom le pasari tang khan Wagner mercenaries hotanen na in kum kaina thazok siama in potlang le thoho na thazok nei turin ruamman na asiam ta ralthom anmamo le puak thaithil chang supply anmamo khop andon lo thin ta chu anpek to baka Wagner Group jinga tang hian motorized rifle brigade ta chu Russian ralthom thar chang mandan tur training chantir ani taboka tichuan hei hi Wagner sipai te thuam chak tharna reinforcement atana man ania Bakhmut khawpui chunga Wagner flank anti mai Wagner sipai tan an mabak ralma tonga an chat na ta chu Kremlin chuan ti chak antum don ni in an soibok ane chanchin thar thren khata chuan Bakhmut khawpui chunga hian Russian paratroopers ta hi anlut tanta nia soi ania mase winter season classic chungjong khan paratroopers ta hi anom toa Wagner Group tanen hian thoho na tha anei thailo wangin mason na lian tham engma anei thailowa Al Jazeera chuan Wagner Group tanen na joint operation anei thai ta ka wangle anin kar bo ruak thalo te chinfel ani ta ka wangin Russian paratroopers tale Wagner Group ta hian
joint operation hi an kalpui meka mase thina tamtak antoka harsana tamtak Bakhmut khawpui chunga hian anlatok ta chawa hei hi Ukraine sipaiten akoto patranga thaitop chua Bakhmut khawpui ven him tuma ral thum chi sang nena anlo beilet wangani anti hetilai hian The Guardian in life update anai dan chuan Russian sipaita hian Bakhmut khawpui chunga in baina mai baka hian Donetsk Citya in baina rap thak tak athenga helai muna indona lian tham taka chhuak hian kar khat chungvel ao toa hei hi Donetsk region chunga uncontrolled area ti zau antumna hani baka Volodar town apumpuya controller Zaporizhia region chunglampanga uncontrolled area zau antumna hania mase helai muna hian kar khat chunga anindona Russia chuan mason na anei lawa Ukrainian armed force te point mason tuma bay hani lawa wangle hemi mun hi ven him antum chaw wangin mason na anei lo boka dinhmun ngaya anla ding vevea mase ral thom le nunnai ro chu an chan phan hem hle toni anti battlefield lam chu hankalsan lokila Russia hian puna chikrang atong nem hle towa President Vladimir Putin berchu International Criminal Court ICC chuan war crime thu boy chungchanga thiamlo chantirin mannatur order hati chhuak towa hetilai hian Russian President Vladimir Putin chuan ahmalak na chunjam zelin Nordic countries tetana laom taka chathai mai turin Nordic sianti heng Sweden te Denmark Norway le Finland ten tuipuiah in trom Nordic tuipuiah Russia chuan military ten anman thin indolong ne chialo long tren khat atir chhokta hei hi Nordic countries ho Sweden Denmark Norway le Finland ta chuan uluk takin anjir chiangin investigation an kalpui ngala Nordic sia hian Russia in henglong haron tirlu ta hi enthakna thoktu spy ship anni tin an pungjarta ani Nordic tuipui hnuaya hian communication lamatana an man tangkai takmai in biak pona thil lamchi underwater cable santi chu akal tlanga tin tuipui chunga hian wind farm tia an soitrin electrical energy siam chona tanan man wind turbine engemazat anda boka chung tuin huaya cable in thunjom tale tuipui chunga wind turbine in thunjom na hrui ta chu in enthakna tana remchanga man tumin Russian enthakna thok tu long spy ship ta hi he tuipui Nordic sia hian hanron lutani tin han puta ani Nordic tuipuiah kan soitak khang thilte om mangkhan Russia chuan airport omna then khattele Norwegian armed force te anin kulna hmun location poimo zol ta chu aomna hmun chiang taka anhriat to wangin Russia chuan tuipui hnuai atanga in beina chu akal puitan tani antia Norwegian armed force ta chu inral ring turin hriat tirna ante chuak tabok mase Nordic tuipuiah Russian spy ship hote Kaifroi bertu Admiral Vladimir chuan thu chua asiam danin hetianga report sang om hi kaini chuan kan hnola Russia chuan henglong ta hi ramdang te enthakna tana Nordic tuipuiah hian kanta anilawa official takin Russian Federation chuan tuipui hnuaya thilom te zircheng turin he tuipuiah hian athon lutani ati ve thung mase Swedish Armed Force ta chuan thu chua ansiam danin investigator ta chuan heng long ta hi thakhat chungjat mai Nordic tuipuiah hian arukin hanlo om towa Russian spy ship Nordic watersha om jongjong ta hian transmitter chu an off veka hetianga anti chan chu radar system le surveillance system chi rang ten an diteka anwaman thailo na tur ania chu chuan arukin operation he tuipuiah hian han kalpui ti anem hetani tin thu chua an siam ve thung tin Swedish Armed Force ta hian thu chua an siama hian halandan chuan Moscow in Nordic tuipuiah he operation haron kalpuia wang hian thil tam tak khriat chua an nei towa Swedish Armed Force Naval Training Ground chu aom na hmun dik tak chiang takin an makin an chin chia toni antibok hemi chungchanga hian Dutch intelligence official ta chuan thu chua an siam danin Russia hian thakhat chungjat mai en thakna alo thok towa data tam tak an lakhom towa chungjinga chuan an focus lianber chu important infrastructure te ania heng infrastructure poimo data an lakhom ta hi
sarkarin military tana Asia mainilawin civilian infrastructure poimo tepo data hian lakhom vekanit ati first post chuan report anpek chunjom danin Finlandin NATO hazom nuwa khan Moscow le Nordic countries te inkar boruak chu thalo takin asau sang chho ngala kumsang ni som ponga tanga sang ni som ni panni inkar chung khan Russia chuan heng Nordic ram te hian NATO anzom alhawa wangin vau thaina le room thaina vaitam tak alo nei to mase Finlandin NATO hazom nuwa khan an tuipuiah chunga military site te nai tak taka Russia chuan longthen khat atirin akal tlang tir deuh ranga heng long te hi enge ni ti che hi hriat chian thei anilowa indo long pangai chunilo masela en thak na thok tu an ni nge han ring bok ani ole khati zong kha tuntumatan chuan chanchin thar kan buat sai thai te nile phot sela kan video lo thir tu kan channel la subscribe lo te khan khongai taka milo subscribe sak thau turin kan han som le chawa ti chuan lo inen kol thaula Rainbow Mizo Channel hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle thau don nia